Maka kwesinsia ohwe ani mo kwan say 2038 di obepre ye mrahyebedu akonwa no ewo for say mampon timene ne wo ha ye be di dwumedi memo akwaba ebi aboko nyame adom happy birthday so thank you wish you all the best bye can it talk am wish you all the best lady anya kese oniema open nyina wo dom nya kese ene se de waye ntido nyame adom a the next few months may announce year me pray because media agora me bounce down the 2098 because every day be hour when I 2038 there me ya dom na nkwane anwode wo ho a ene e behu nanim e wa Asantema mpon na ho no mfa no better because abro bi kwa wo tena ho a omo mre na wi akoko ibu anim sisika bi anka dem bakwasi on a more serious note na advance day oh yes se wo se e kire do kire ye obi a wo do no bia kire do kire no me pa de na me do no kwode ama cerebral palsy mothers okay yami share wo mo kwasi yami share wo mo because ye kra sabi ye hu ne say ye mayo okay kra no won tete no enye easy na akra sabi owo disorder na akra wonya 16 wonya 15 anka kwasi 15-year-old girl and a boy and 10 years wouldn't do ye yes ya betini kra ne to na mo asma no kra betimi ahwe wachidi ama nanso yise wo gya ne wo ye condition ti some mothers ne fathers mu bi 24/7 obekọ toilet wo be ye die you it is afọ no mothers no fathers no nyame onhyira mo ya de bia me kan ne se eye strength na mu hia ene nkwa tenten because ona oto wa de ase tu na onim how abesi am manage no ti mo de never day radem kyerem odo pure love odo kan enye odo anke kan ni ntwitwiye bia wo mu odo kan na mama kuma ntomo yam erade nim de oye ene oye ti nyame hyira mo pa obia oba ewo condition and never day odo bia wo hwehwe erade nyi bi ma pa enti ene kwasi makasa bebre yes ye mo bibia happy birthday send you no one fojo mamu nko amon nchemfa bibia ye sorted efia anopa ye ntimi miada kaso by free 7:30 world bokon bonse bibia ye sorted tiena mu di jollof na mu di waji bibia ye sorted am so watch na jollof and then red and white bibia ye sorted tiena diane ye red and white yo mate tiena mo se samua mo bi so team na so if you see bibi o dey free are you the so ama ho 8 me time no are you the so ali you say ye Ghana time dey want no o ka 7:30 bia na nipa na medru 7:30 did am say o dey kwata 8 die ba kwasi die ye nyina so ye be pese ya dofo ye viewers nso omo so be join ye na omo so e wa dofo we should be happy birthday obia like o cherish sa nipa no ya na normally and sanity minimi kunu ene mementi sa na e be kono but sometimes e bia ye move from ye normal home what me say nyame ka wakoma surprise obi yan for bi si enu so like nani nakra na de bibia kwa akoma na ebe no nwanwane ne bewi as wo sumsum sa pepe ne besi ene bibia be surprise bibia so bibia oh ye ni peshia ye pa won se ye tu afia se biba ko 14 nye yeko ebe se ebe ne yankwa na ejina ha kajman kra nya yakono but cameraman wa ha sound wa ha no light wa ha MC a wo ko control room so a ampadu ne na titafo enso ti nyina na ye kambom na ma obi otifi ehwe no ni so atimi age so ti ye surprise obi a ti unso a wo fi nso surprise obi no bi nso ani timinye be bia wo no surprise ho ye bibi na jidin wo ho na nyame nhyehyia ye obi hia odo pa o oh yes obi okra nya de che
obi o ye ano by math so ka che say oh me do obey okay because ni wi ase kro she dan tesa word ni bi da obi kranka bi nchire ne da nti enne say ye no na nipa no bete be ma na koma to ne ma da na wonye ye ne sa ma nipa no na ye ko nyina so ye odo de no so ye mfa ye bone ncheche ye ho sa fia ye nipa die ya na ye be fom ye ye mfa ye bone ncheche na ye nso ye ka ye bone a ye nka ne se men ka nye biem se so se twere no kra ka se ne onu no ho esre bone fa che no ejan de che no se wa nu hu obone ni mu a ya na edin se because me ba o afia ne me ye we se anko yi a sa na nye chopa okay sa asem no anko yi a ne me de ye on se anya wo da enye chopa se ka twaso yes yes because se anya ne ye anka on si ne chenchero ne ye ntina wo complain at se ade afia wo ye me mani anyo na akogino ka se okay afia ne me ye se anko yi a sa anko me ye ntina medwo anko ye ntina medwo enti bra na be pacho me sorry sorry uncle sorry and some position and yahweh e ma sumdue ba baby no mo so difficult for them to say so hey if you sure ebi mu ye so kuntan to the point to say yes o kan onim say ne level above from batanye no so pass sumdue pa dia sorry dear say sorry man park asem but I know so ebi mu use or abuse no because onim kanti de bi obedi bo wa be pacho ya de ba ku nso ehu o wi se obeyi obi boni amana kana koma anu odin na ni anu odin hwene yi sa boni no na no fafo betimi akasa me de ache ba ne tirim die da so hyem na say na mo ka nya bofre because waka de ba koma mu no anytime bi obehu bia no but yen try oh ye bonna because bonne be kan pana kuma e bobo banketenkete e ho na mempesa ne wo yen mani nyeho ni nyina e ye science e ye warning e de mouse ba bia wo keka de kono o ka ben na kuma ho eti twaso ho do mu a na asumdwe e ba yodo ne valve mesro aware for ma menkom mu kakra mo sesem kakra to be biche ama de na so normal as ye wari wi na be ye onuane na ti be fit na mumpie ena mo sesem kakra papa sesemu esusu fo nyan kasa aya sa u ja wo ko sese a u be discount free esa o chele life na ti dey you any here cut your coat according to your size enko ba bia ne boarding too much o ye o yire we o kun tenase e ma no so ne yense sesem kakra nya de bia ne mema de be pie so surprising no and because you are so rigid you are trying to grow kakra here individually near nyini yeah because o boa na bibi you surprising o kakra o do no man no flexible because here can wo dey wo fie ma catch us me say and the way anamo no bibi possible na we use no o abuse word no because as I reflect nya no fafa keke eso de wo kan bia no ye hu no physical mama on time abedi hu afina no sia bo pounds ma be se du na sorted no ye nim word keke wo be wie na sorted hwe ti no mama sorted the word sorted SORT no reflect wo bibia ye so what I say na ye kan no keke na munya careful mo enne na mo ko kire mo ko fa mo ko meet new lovers no esro she condom mumianya careful she condom when you ready so kono raw enye when na ho she condom yare kra so yare wo ho nyi sen no nkwan yare no wo ho yenyu so kon uni mo nipa no ba bia just a day na we share no na more attracted to each other na wo kono raw hey wo you bold yesterday esremo wo innocent girlfriend wife bo fi na akote akoye no pacha enye and what here ba ko aye the whole family wo ware kra enye so be but so be ya so wo ti yan so ho so a condom na ya he bo dia na ne bo nya den me kra ya na mo obi wo me bag mu say last time we said be I think 2 years ago na mo be dey nko me say maybe 335 cities nyina ne bo ya he na o the 5 cities save life monto why you say your types your there and the pampers ne bo ko suro ba ko no ankasa like I say real one monto anu bi and once you be utomienu try ne there wo pese o use wo ho afan to two be extra two be fine powerful no use
bon who be fi nyarewa ho yare ma do unnecessary pregnancy bia ni wa ye dia tum say wa say survey no mo ye 2022 awo no so ate obi ani ada ho se mesrom young ones ne de mudu stage bia ye nyina ya fa mu pen ase ye kasa kura ye nte because ye pese ye wura mu ne hu de wo ho wo be wura mu afi wo be nyini no anu ho se mesrom wo use machine no a ye careful nyo de a wo use kakra ade no ontua wo use send watua monye careful munyu no kakra to condom oba no so to de mema ni bi omo ye stubborn to de nti wo kɔ na o mi refi man to bi a medie ni eno ano na nsawe mesrɛ mo ye nye careful nya si e preach se kɔ ye de na nso wo ye de obeye nti wo de show condom the boy ohu ban wo hwɛ se obi atwetwe ne se kɔto te yare bia wo wanum wate ase kɔno no bibia nko fifi obi anu basabasa Nteni enu mbedi nkomo bebre mo me anya careful youth na amaba na branti a wogina na me refi wogina na so pocket ebi wo ha no ma ye shepe wo ba kona kapre no address de chige no esremo afi eni ayi fo bi akọ me ma address ne attract wo bu na kapre wo hu no nti wa hye da ate abusu sa wo be ko fie na nkoi mo nya careful emfa ayi active youth leader ka breni no nti ekọ na gudie mu nsem professor Ike Wallace de aba health tips no dey ya de bebra mu yen skin na nkwada na de no ne ye hwe ene so obeya asemedica ene de behwe sports na say the money you know you refi so go de me shirt ne bebra me na ma yi we so na nti ye hwe me sro ba bia wo bia be kan ye ko bra sport 9 am sharp na ho na ye hwe it's to Aluma Hama Sports Stadium ne see Aye. Me chiro the state wo mu a. Say maintenance so ye issue. Enti mesro we mu nyina nye say bia ye say obi adwuma na bibi. Ghana ha no ye hu say demonstration etimi ma answer ne solutions eba. Nti we no a peaceful demonstration. Ene ye nyina ye kɔ. Ye twempanifo adwen si so. Say GFA. Omo nye enema yie maye. Na ye. Be fi say reshuffle so ba. Reshuffle omo let's number dada. Let's number na daily guy kwado de bia ba say. Okay. Ministerial reshuffle Oforiata Ajima Menu Ambrose Derry out. Etiafra Ebemunie. Okay. Dr. Mohammed Amin Antai so Finance Ministry. Dr. Bernard Okoboy Eco Health Ministry. Oh, okay. Enna Henry Korte, Greater Accra Regional Minister, Eco back to Interior Ministry. Oh. But this the one who deputy be substantive minister. Hey, oh. Them memoir. We'll see what Kojo Opon Kroma Eco Works and Housing. Oh, I see. Now where Akao? Asenso Fati. Fati be substantive. Oh wow. Minister. I like that one. Yes. Yeah. Oh, honorable Fati why are there? Yes. Kojo so why are there? Na Asenso Boachi so roads and highways. Amakwata kwagina home. Oh, Asenso Boachi no ko roads. Yes. Okay. Eti listen here. Edos. Oh wow. When we say ka badada, dey say kai. Ye ni nyina ye dia mampani ye yesa ni be na man ko fasiti. NP ka chem say mampani si saka no frata no jade aka no Ghana for yo. Eno ano no. Me don fit so the personal nya bre na waje kan ba emre ko ye ni mu no ye de listen no so kai no e be bro ntimi ne kwasi awie ye kɔ na agudie mu nsam ato aso. Valentine's Day, madam. Niko voice no we check kakra me ya ma won so. Happy Valentine's Day, madam. Me da se me do for na free fin here no pay. Me ka se free Kumasi. Kumasi he fa. Ayashimesha. For mesa, for mesa for. Ya chiachia monti when I was no. Happy birthday. Me wish me wife Doris Owusu Mesa Health Center. A very special happy Valentine's Day. Omoda say. Omoda sintiana de pa na bibi sonko be na obey ofie. Bibi kaka ha drink as esi a me wo adwuma mo no so wo simesha me maba me station. But me was something special and then me bedru fia me de be man something special. We do Mr. Ya mom. To me pacho ma me volume ni ye na mente. We na to me adwuma so hu sa de no mente. Me da say. Ofo front so me do for me ma happy birthday. Godfred. Yeah, hello. Yes, dear. Me ma happy birthday. Happy Valentine's Day. Yeah, thank you. Thank you. Now, odofo ben na o wishing. So,
me don't for me wishing happy Valentine's Day. Me yere papa bi a friend Apple Vivian. Oh, auntie atim keke bi ase. Aha. Me suma bi di mampon, adwuma de ma bi di mampon kakra ba. Me pese me chense me done pa. Okay. You bet me come surprise no. Surprise no. Wow. Nyamisha. Na to odon ba okwai. To odon nyum ba akoma na ansa no wako. Oh. Say, or the serious semano, Anibia Semakumamu, Academ Sesebia Gumasum, shed your die me. Pakistan, my brother, Sidiana Gumi, oh, and your die me, no, more, Yamisha. Bye bye, Yami, and shall pants, and no, and de afternoon, I was off of France also. Medofo. Hello. Philip. Happy birthday. Same to you, Ohima. Now, friend, me free here no pay. About your free in Sawam. And someone, oh, they are going to the media na breme. Now, one always say no happy birthday, and about your wish, my wife, Mabel, or your corporate detective corporate, I want Sawam police station. Oh, correct, sir. Mabel Amwedi. They wish a lovely. Happy birthday. Yay. On the Makuma Sopa, I shall be a Wawa Remubia and Domino. Amen. Amen. Apart from prayers, no, I did give now will say yen and day. And then we don't make the whole family, the whole family paid me. Misha, no cost why the police they want some Copra Philip Amoni. Oh, Copra Misha. Police for one sour. Mo. That's the papa. Mr. Yancho, don't say young way home. Oh, Bia. Oh, don't be any baby mano. No one kai. Sadia no yaman at Sinimu forever. The Bia or Bekai. Obekai. And etiwa also for the end bra. Me hu me score na etiwa. Nanka say board DNA. Fufuo no aye na come why take away. Fufuo mu take away. Na de aba fa bra me na afia. Ne me dia ma kama na etiwa. Yes, ade ni sisia. Ma me fa doctor wa homa no so. Dog, me ma wo akwaba. Happy birthday. Happy birthday to you too. Na dog free he. If I tell Dr. Odani, me free Mercury Junction Kumasi. Okay. And I don't get you where or for bear. Me don't for back up. I'm not here what they say. I'm not with what they say. If I tell President Linda. Oh, Linda. Me what they know I'm different and not also know the Linda and Pofua. Oh, Linda and Pofua Prempe. Ni dear dead. Oh, ni dear dead. Me don't for Papa dear friend Linda and Pofua. And your Papa be dear. Happy Valentine. And then the over system. Diana Mokoi. And then the over the Juma from Livia and the millennium baby elects like a so marriage no meant to me and Queen Yamano or my men and mammas many of Dr. Papa into my happy Valentine. After Papa for them, may show happy Valentine. Mo. Why was so in her or into the Kakala? Oh, what's on chain? And yet, to you, the man of prayer, to adorn the man of my pacho. To adorn you, also never to a mommy. And you want to a mummy and Monson, I mean, Sister Linda, meet you. Oh, wait. Okay, Yamisha. Yeah, that's it. Papa, my effort. Too much. My first summer, I was so happy birthday. Happy birthday to you. That's some free hand or pay. I'm patching for Akumadang. Akumada Francois na he. Akumadang Krumova. Antino. And I want over. I'm patching my wife, probably. I have friend Abnajamai. It's why we send a dear now, war yen and nation. Said it be outside and then special. Or say, something special. Yee. You person boss to cry. I'm not you over there. And let me say, Mano, and yet tears of joy. This will be swan so near a wall. Must have broso. Better fight and when you walk, but when you might be doing it. Have you do it too much? What's ever be auntie to a don't know so come home, mammy. Although you, although you, much would you, Maku,
Onyema kuma munyemai. Utonti menda. Amofe. Udona na madia yemiyo. Mibibini ye. Baba jisu. Oh wow. Where what a boy? We're pini panaka klade. Why are there? Nyamisha pa no dra wo no. Entra wa na mo fanyini. Na mo man so he. Madam Esther. Okay. Odo me da say. Madam Esther. Happy birthday to. Mo na bo me bia me we sisi television. Yo oda say. Na me shira no ma na dwuma nyina enkoso. Amen. Amen fa call us. Na fe mentor me dwumadie no so me wo Osofo Gabriel. Osofo me ma happy birthday. The same to you, my dear. Me da say. Na Osofo free here no pay. Free Kumasi Buedi. Na we show off way. You wish me here Abigail. To free Valentine's Day. Mo. You can answer me to pop. Yamishrao. Na Osofo de an why busy. Be na dey asem kakra na dey asafo mama e koi. Oh, and then me ya one kushia kakra. And ya fa ko bi tum na njum fa ko bi ka ho. Yamishrao why? But na ya fa ni pie kakra ya na pressure ne do so nti na o de mu bi enu nko a so ati ase. Elders no ni ade ntina chire nkura ne ntia chire na mu bi enu nko a. Ba wo so bi ma beat wo ho. Yamishrao so for ye da se. Me fa last caller. Me fa me last caller. Me do for awo so me ma happy birthday. Hello, me do for. Na dan here way. Okay, ntino me dedicate diner entry Hamilton nyumwe the amount say way is the doing of the Lord. Nyame baby a we free baby a bedu when your do papa tomu ya and all wishing a happy birthday. Nyame a say nyame nka we ya fa anke ye day. Nti enkotie diner me basisia.